Alright, kulungile ngenza kwethu ngoba ngishilo wathi sila kumzukulu namhlanje ihomecoming ngiphethe insizwa uMdumasi eduze kwami. Ngibingelele futhi ngibingelele kakhona bonke abantu abangizikayo njengamanje. Umazi lo uzandile incane sana walentu bathi uzandile incanyana igeza le ndawo abantu bato kunjalo abantu bathela amashishele amanda sibosibanazi yakhuleka bona amen lele yele sabi kodela uyakhola so mtubazi umuntu usukamekile ujabulisa abantu lapha phakathi uyazi ke nawe ukujwayelekile ukuthi uma ngisuke ngiphambi kwabantu sengayili ukuyokhothoza sengisuke ngisebenza nje ukubona nje kwehle ithuthuku kufanele ngoba ngisebenza lele mthetho nje bakho mina ngicela lele sila kumkhulu namhlanje ngicabanga ukuthi awuqala ukufika la ihomecoming dance ukhiphile umzukulu siningi ingoma eyikhiphile khona ngale ngaseveni uMdumasi unyaka engomeni ayikhiphile kukhona yini la simbona khona futhi before ushaye ukuthi bazaza baqhathane baphela nje manje ngingathi sisoma kwamanje akukho okutheni ngakhuluma mayelana nomsebenzi omusha ngoba umsebenzi wami engukhiphile ngoJuni usakhombisa ukuphumelela kakhulu kubantu kanti-ke futhi baningi kakhulu abaculi abanye bangakakhiphi abanye sebekhiphile abadinga ukuthi bethole ithuba elanele so ngiyangibona sengazathi umsebenzi uma ngathi uyamukeleka ngendlela abanye abakufunda nabo bakwazi ukusebenza kodwa-ke angisho ukuthi angizobenza lokho mhlawumbe kukhona okuvikelayo bese ngisho ngaleso sikhathi abangakakhuli endumeni yomculo kamaskandi kungenzeka mhlawumbe sikhona ngelula usebenzisana nabo inkinga artist ngibukela phansi artist encane artist elingana nami artist elikhulu nami wonke umuntu mayefika ngesikhathi somsebenzi kumele phezulu so wonke umuntu ufisa ukusebenza noMdumazi sebekhalile nje bafike kakhulu abaculi engisebenza nabo abangakazi i-production nabo so ngiyathemba lokuthi baningi sisebenzisana nabo beyicela ihlale ifika kwesinye isikhathi ngizamisa khona ukubabhizile uyazi futhi abantu abaningi bayakubona bayawuthanda futhi umculo wakho kakhulu mhlawumbe yini ungafisa ukuyidlulisa nje ikakhulukazi kubabukeli ababukela njengamanje Sibonyama Media abathi thina siyamthanda ngempela uMdumasi futhi siyafisa ukuthi aqhubeke no ngathi nje phela umuntu ongumuntu njengamanje emthembisayo ukuthi kufanele kube njalo ngikho performance ngikho ngokuthola so ngiyacela ukuthi kuqhubeke befake isandla besupport umsebenzi beze besupport namanye futhi amaciko asekhiphile ukuze uqhubeke umaskandi wethu nama miliyoni abashaya ngoba thuthukisa uMdumasi phela thuthukisa artist leyo esibashayile kodwa thuthukisa umaskandi wonke so sathi ukukhula ngofethu ufake isandla mina engisongizwanga kahle ngikubelekile ukuthi ngiyekela ngicela khona usho isaphoso kangaka ekhiphile ingoma eyentsha asedlala njengamanje amazi nika wona umfana cha ngathi ikhona ngiyambonga kakhulu umsebenzi wakhe ukhombisa ukuthi unesasasa kakhulu sengathi abantu bengaqhubeka njalo ukuhleka sengimhalalisela futhi ukuthi ngizongaka ukuthi ekwazi ukuthi space esizotshelwa kanye naye ukhombisa ukuba umfowethu lokho siqhubeka njalo ngathi sisebenza singakhonga abantu bese beyalawuleka futhi ukuthi singalokho zenza lezinto ezikhombisa bathina singabantu sisebenza sesisolo ukuyinazo ukuthi ngathi bona abangaphezulu ngiyisala lokho kungenzeka yini ilanga sibone into efana nale kwakho mrayikhoshi hayi ngizela mfowethu noma singakabhanga ngephathi
ngiyabona ukukhona iy'ndlela esinazo ukuthi ngelinye ilanga. Look at the pictures.